Dibukeng tse tharo tse fetileng, Afrika Borwa e fumane boitlamo ba matsete a boleng ba 774 billion rands tse tswang diprojekeng tsa matsete tse 152. Ho fihla ha jwale diprojeke tse 45 di se di phethetswe, tse 57 di santse di tswela pele ha tse 15 di saletse morao. Naha e tshepa hore e tla kgona ho hohela matsete ho potlakisa kgolo ya moruo le ho fehla mesebetsi ho latela mathata a bakilweng ke sewa sa COVID-19. Mmuso o tla hlaba batsetedi malotsana ka matsapa ao o seng wa nkile ho nolofatsa kgobisano. The president has appointed many experts to ensure that they work in his office to ensure that all the obstacles that still stand in the way for investment as well as the ease of doing business are eliminated. So I think let's give it time to ensure that it is effectively implemented. Sebokeng sa matsete ka 2019, Kgolo e kanne ho tsetela diranta tse dimilione tse 800. Company ena e re le ha ho ja ho bile le ditshitiso tse kgolo ka lebaka la COVID-19, e kgonne ho phethela kaho ya sebaka sa tlhahiso ya ditene se Carltonville, mme e tswela pele ka ho tsetela diranta tse dimilione tse 200 planting yona ya concrete e KwaZulu-Natal. Factory ena e tla be e sebetsa ka botlalo ho tloha kgweding e tlang mo e tlang ho fehlela baahi ba lehae mesebetsi. At the start of the project, we trained 30 bricklayers who were fully utilized on the building of the actual factory, and then obviously have now gone into the marketplace with those skills, so that we ended up with 30 fully trained bricklayers from the local community from Carltonville, who are now obviously bricklaying in the community. Seboka sena e tla ba sa letsatsi, mme ke barumuwa ba sekete ba tlang ho dumellwa ho ba teng ka seqo ho ikamahantswe le melawana ya thibela COVID-19.